nk'umuntu wakoze impanuka nk'iriya haba hakiri ikintu cy'igihunga cyinshi. Raporo ya polisi itavugisha ukuri, yarishwe natwe turatayiperereza ngo tumenye abamwishe n'icyo yazize. Twari duhari bakoze nk'aho ari impanuka, ariko tuhageze bahita bamufunga mu isira, babanza gukura imodoka mu nzira kandi akirimo, tumara nk'isaha tubireba tubasaba duti mubanze mu mukure mu nzira, baranga. Twamukozeho yari akiri muzima rwose, kandi autopsy yarakozwe. Muganga aravuga ati ikintu cyamwishe n'ibyuma bamukubise mu mutwe cyangwa imihoro. Kuri ako karengane rero no kugaragaza umutekano muke dufite, twasanze ari ngombwa ko dutabaza umukuru w'igihugu. Murakoze nyakubahwa perezida. Mu minsi ishize hari umunyemari wapfuye witwa Rwigara Sinapol. Umuryango wiwe ubandikira ibaruwa ngira ngo basaba ko ngo mwabafasha kugira ngo babashe gukorwa iperereza. Ndashaka kubabaza niba hari igisubizo mwarigeze mubaha. Twarakibahaye, babonanye na minisitiri y'uyu mu presence office wo muryango baje kubareba. Baraje ariko babanje kujya kureba RFI, bareba kandi BBC, ari ubwo ibintu byo mu Rwanda biragoranye nyine. Ntabwo nzi icyo babanje kujya kureba muri BBC na RFI ariko RFI ushobora kuba yaranabibavugiye bataranagerayo kubera ko bakurikirana ibibazo bya hano cyane bakabyita inyito bashatse kurusha iyi iriyo. Ibyo nabyo niyo si tubamo ubwo dutwara ibintu uko bimeze, ariko baje kureba. Baracyayisenya ariko kuko ikomeye bizaba igihe kirekire ngo bayirangize. Ariko si hoteli gusa, n'ibibanza byacu byose barabitwaye, hasigaye inganda, ubu inganda nizo bakurikiza. Ntabwo babitugurira, barabitwara gusa. Ntabwo ushobora kuvuga ko uri mu gihugu gifite amahoro, gifite umutekano, aricyo u Rwanda rugenderaho, kandi abantu bicwa, abantu bakunga igihugu kubera umutekano muke, abandi banyerewe. Icyo leta ya FPR itashoboye gukora mu myaka 23 ishize ntabwo izagikora muri iyi myaka izaza. Yavuze ku mugaragaro ko atazongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda kubera ko azaba yarabonye umusimbura, ko aramutse atamubonye yaba yarayoboye nabi. Iyo igihe cyo gutanga ubuyobozi kigeze, bitwaza ko ari abaturage babasabye ko bakomeza bakabayobora. Niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira, ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga. Raporo mutubwira icyo tuzira, turazira iki? Turakimenyeshwa ni mu cyaro. Oya, tujye kuri polisi gute? Mwaradufungiranye, mwatwa amafaranga yose, mutwara amatelefone yose, turagera kuri polisi gute? Kandi ijana mwadusigiye. Okay, tutambuke. Dutambuke ariko ntukajye wajya abajurnaliste. Mwaradufungiranye, mukafata amafaranga yose, mukafata amatelefone yose, twari kubageraho gute? Nta kintu na kimwe mwadusigiye. Abajura gusa babeshya. Niba byo mufaka ni mufate, famille yangira ziriki. Icyo muziza turakizi twese. Nuko yamabaje. Barashatse kuba perezida w'igihugu. Famille yangira ziriki. Famille yangira ziriki ndakubaza. Mama raziriki. Aho tubini mwe baraziriki. Mufate niba ngiye gushaka. Mazicyumweru ndi mu matungo n'abana. Uretse mvuga ibyo nshaka. Umwana wanjye yari yamamaje nk'umunyarwanda. Dore ko iki gihugu ntawe ukigira mu burenganzira. Murangije muratugerekaho imisoro itarigeze ibaho. Amapingu turayamenyereye. Zana gira vuba. Demo. Era hamwe z'urundi rwego. Muza mubeshya, muza mubeshya isibo. Bageze ku rugo neza. Zana urwego kumwe. Murate nkavuga. Ko mwabazanye mwarite tukavuga. Kabatuma mwabazanye iki? Ko nta n'ubwenge mugize mwagize ngo bose n'abicanyi nkamwe. Leta yiyemeje kumara abaturage bayo. Ubikenda na gatanu leta yabicanye aho yaduhereye. Utanyikira umwana aramwishe. Barashaka kujya kumwica nicyo bamenyereye.
kabare abana banjye murabica ukazabazira umaze icyumweru mutubuye muturindishije abasheke uzanye abanyamakuru reka tubabwiye umaze icyumweru ujya n'abana banjye tuboheye muri uru rupangu turi mu mapingu baradusahuye inzu yacu barayishenye isoko yose irashenye ibintu biri hasi inzugi zose barazibomaguye amafaranga yose barayatwaye